might say, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Oh, yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every what I have to do. Yeah, we're just testing our live on YouTube. We haven't done a live here for in years. So this is the first ever live in a long time. What am I doing here? Show me the way, one day at a time. Lord, help me today. Show me. So this is a test, testing our live. I see level it go for a live long on the YouTube, but we're testing our live tonight. So in the background. Ia ora ko le feita fai fio de la mi ro e mai mo mai ai ma ro la ko le sila ia ma ro le so fo mia ia tau fai no fo ia batu ia ni nai pesema. This is a testing. Ma no po file mo i fo ile nei fe ia anto no fo e so swani ia I se mafatia ma ro fa pea ona fia ngai malamu susunga Tala falava. Ore toro fa amole tato puklami I tato wono pa ame na toro fa peo na lamu ina si tamu whena mai vai ale tato tautu ole nei ole tato I tulau ore Facebook Samoa Finau ma rofa ftai mo tau sheino tato Tala falava. Like and share our page. Yeah, in a young fight when I go at Nisio, I yeah, Malima tato to if I feel no or to Yai. Yeah, if I saw a tattoo. Han, come here. We can't see you. Huh? Come here so we can see you. We're on live. Tala falava everyone. Ulo mfayo na mata mai latest. Akule live long on YouTube. Faisi leva. Ele ko faisi live long on YouTube. I'm working tonight. And if I feel my ear la oh. Come here so you can sing to your viewers. I feel my ear. Not come for fear like koi oma. And karaoke tonight. Come sing a song here. Yeah, hopefully you can hear him. Patalo Falava, we're testing our live tonight on YouTube.
I'm actually working tonight, and this guy is. Thank you guys for watching. Just testing to see. I see you. Guess who's this? Yeah, I'm DJing on it, Yaki. But I'll get back to work. Make some money for the weekend. I'll my momai. I'll turn off the live soon. Please comment for my momai. Oh, and tonight, for those who follow our Facebook page, our Samoa Finau Facebook page, we reached 27 followers, 27K followers tonight. I don't know what could be said. Where are you watching from tonight? Raftaila vaya ilato lo follow iya na Samoa Finau page on Facebook. Yeah, well, they made it quite active on YouTube, but we're starting to get a little bit more active. Okay. Ya whaafitai tele lava i talia ino re tātou pokalami. E tātou tautuani re Samoa Finau tono lo maota o lo ulawa. Ia po tono ko lo maota whainga ue. He missed doing that. A pufela ko maenga o le lalolangi o lo e maua mai le tātou pokalami re Samoa Finau. Ia patalo hatu ia tātou o mapaanga. Ia tātou fo i lo o whai o na talia ina ia se tautua whatau wa. Ale tātou I tūlau ni o Samoa Finau. Paro rama soifunuria. Ia, e rama tātou nunga o lo whapeo sosani atu ni whasoa. Ia, o se tautua vai foi, le alama foi se meo lo whapeo na tau whai whasoa ina atu. O se pese, ia, o se whamaloso. E whai rama sosani lau sambalina. Ia, matu te whamalo. Ia, mapatalo whatu foi. Ia tātou o mapaanga I so se vai o le lalangi lo pale o nema o le Kase fia. Te mine I Brisbane au Australia o lo ua iwa ua suma iwa minuti te I tuna iwa I atiati. Ia I nei au Australia. Yeah, lawa o ngi Australia le ngi Brisbane. Yeah, Saturday night. Yeah, there. Pengen dengar FFFia yeah. Come out there, hopefully you can hear. So it's just basic. So we might start our live again on YouTube. Let's see.
whai le whatua e join mai le live ia. O le bese mai ia le. Paftai e lātou lo mai lo lango ina ia le i tū lau le Samoa Finau, especially on Facebook. Le whakaikai aku le live o whaisi le vai le koe whaisa live i lunga le YouTube. So we're just testing it tonight. Yeah, best yeah. Thanks for the like. Polas ko nga so isin kupe ya mga ya papia mayo kamale ay na yeah, velas kami ay. Nila umanga ba nga pesen mil kam pesere pai. Pai se me ay. Huh? Yeah, I'm on live. I'm still on live. YouTube. Yeah. And then test up live. We're just testing our live tonight on YouTube because we haven't been on YouTube for a while. We just started posting a few videos like shorts, but we're over Malay like years before we since our last live on YouTube. Subscribe to YouTube channel I'm so sorry to stay with that live. Yeah, no, for the more live on YouTube. Your level online, what to that for Samoa Finau. Yeah, you don't turn to the more of a bill, the Ayang, the Rainbow, from Yana, the choices by Lagi.
so se no whanau lo whapeo no tu o lala ma pāpā awai o tātou o tunu o pele o Samoa ia mārola le e tautua mārola ngā nurue ia po le ala ma se vai no lo whapeo me ngā lue ei a wāli tautua ino ainga ia o nuu e kālesia ia mārola le mārola Finau mārola tautua mārola ma lue ia le whaingofie le atu nuu o whia la se vai no la langi lo e ngā lue ia le whaingofie ia ai mo whai ala mea o mo whaingofie mea o mo pia whai tātou te whatuatua i atu ai sosoani mai o tātou tamu whai. Hopefully you can hear the background. Lei e... Mai sai wako ngane ke le whongi whai lau live. Yeah, okay. I think that's it for tonight. Thank you for watching. I'm gonna sing one more song for our... Okay. Sing one more song, but all they can see is my face. Can you set up your tripod so they can watch you sing? Yeah, okay. We're gonna sing the song. Okay. Malolava. Yeah, they can comment, but where's your tripod? Hi everyone. Join my sorry there. We're just testing our live tonight. Is that my fine? No honey, I'm working. I need to get my stuff okay. San. Mo. It's okay to go live guy out. Yeah, do one song. Son, can you get Dad's tripod? Eva ko dumanga? Okay, sorry, I thought I'll just try our live or look if I but I busy my so I thought I'll just go on live and try. Yeah, le last busy ako ya le kama busy le fa uma ko le live ni ya fi fa tai la vai la tom fa yona afia mai e mai mo mai le live fa ka ia le Samoa Finau. I still live I was so I said live. I'm so out of practice. Okay. Have a good night, everyone. Can I turn the camera? Oh yeah. I didn't even know that we can turn the camera. Yeah. Yes. That's doing a live on my phone. Yeah, mo tātou ompa angaro pēona mai mo mai le ranga le fiafi i le whakaro whātu le whaitula le fiafi. O lea ua a whatoru lama le tuna iwa mai Brisbane, Australia. Ia o lea lo o tamu whai e whawhiwhia tu manu o tātou atu no. Ia, whai atu po sina lai le testa tu ai tātou pokalame ia. Wala before ila usila mai mo mai le vai ngala fia fi fa bole se atu tatu tulau ia ma o mien sa ula ki tatu tu ne o Samoa Finau pena e mo so stange fa ia na wina tu tatu lai tatu peselia ia mo le toero fa anga tatu pukalame ia mo le au Pero na iba manila ngala fiafi. Tell me why you were to
tolo whanau le tātou poklapu, le tātou tōleo Samoa Finau, le tātou wai paano, le papeo mafuta mai ke le vai no le afiafi. E la kola vai no le zalo lange lo e mai. Mafuta mai ai, mo le tātou whanau le mai no le afiafi, malo le sita mai mo mai. Tōleo Samoa Finau mai kuspen au sitari e tautu ina. Loto pa ia, loto mamanu pa, kai ka mana tamai. Photos and dreams of lives and mercy. What do you want the guitar? It's on the other stuff. They Give me that love will sometimes breathe. Oh, way up high up in the sky. Tell me why you close to splendor. Dark moon. Why is the goals your life will cruise? It's because you lost your love. Tell me why I can't see dark moon. Yep, my ruler. Lele, my mama liva no le fiafi. Tato Roma pa ama, olo mafuta mai no le tato YouTube channel. Ya pa moli subscribe ya pa yo na tele I te mai mo mai tele I subscribe to tato page ya tato YouTube channel pa moli. Ya, if I na subscribe, ya mai mai mo mai sustain ya na tato live. Ya pa mo fie na mo le tato pokalamen nei o le Samoa Finau. Ia pe i whani mahe ma whane msio swami e lau fwoi savalinga pai ona se atu e whai ngō fie ona e maua. Ia pe a whai te subscribe i tātou YouTube channel. Ia mai o mo I nā tōro pa a pēr ona mafuta mai le mai ngore fia fia wha maro wha utaile mafuta mai. Ia wha utaile mai mo mai. Ia po whea lawa mahe ngō le laurangi o lo e mafuta mai ai. Le ua iwa tausu ma le 5 minute te eile afori tula iwa ia mai nei I Brisbane, Australia. Si mai lo au pe ma pe o night fia mai mo me si spesi. Ia fa fonga me si spesi pe o na si mai lo au. An ko fia ia Yeah. Huh? 10. Sing. Yeah, we've been on live for 25. Yeah, sing one more song and then I'm on my not best. Ya. Tali maya. Boleh suruh Pak Ahmad satu kalau ini kurang ya. Satu rumah mai mai. Tali maya. Oh elo uang. Sei pa malu ai lo ma pa pa. Pa malu ai lo tuminana. Nalu tau. Vai oe ma'o o anana fifo I mande asu na yo inga wha'anaulalo e wha'analu a whai e telefifia a lofa matau mawhai vai foi ele aí pe
faina uanga sala Te o se apena ua mamama Iro me o lana Ia peo na te faina uenga Ule tro whamanita puklami atu e ne whainga le fiafi Answer me, oh my love, just one thing that I've been guilty of. Tell me how I came to lose your love. Please answer me, my love. You and my yesterday, I believe that love was here to stay. Oh, won't you tell me where I go astray? Please answer me, my love. Have I yet left you? I love my time, my fight. Have I for Pelea setali mai Ua bepea oe ilo anana Oe fungai faina uanga sala Eio se apena ua mamafa Ilo meio lana Eio se apena ua mamafa Ilo meio lana Ia, malo lava, le mai mamai le vai ngone fiafi Ila kono faso atu malo tato tulu fango mol subscribe nani na tato YouTube channel o le Samoa Finau. Ia pai ko ona e moa ia le tato tulu mo le tato puklami so skai ia matu na tato live. Ia pe faso to fo ese video se fa na los so ni ia I lau faina malama. Ia o se vai no fo e pe no mo le ata mo fifia. Tātou e mana o mia lapa whiwhia. So se taimi o le aso, ia atonu e ao ngā se whaasoa e mwhai o na ho otu ia te oe, ia a o moua oe le roto ita, ia po le whiwhia, ia e otu se whaasoa whai o tōsani e te oe, ia toi su ia atonu o le whiwhia, ia ma rora ma whaktai, ia le mawhika mai le mai o le whiwhia.